Ile ka G1 Solimakamu channel merina wa n'wina G1 Solimakamu hi ri na Tshungu MC na tintswalo ta Xikwembu I album ya vona ya volume 4 tigwile tin'wana tinharhu kumbe movie mi decide ku ni ya ku hlweleni loko no sungula ka volume 1 mo ni sungula xikarhi no okay xo sungula na khesa ku va ni ri la ka Solimakamu G1 channel mo tlakisanyana voice okay anuku ni khesa ku va mi amukelini la ka channel ya n'wina tikona letin'wani ko va ku ani ni tsundzuka interview n'wana nga tshama ni va ku u vona ingaku business leyi ndaka 10 years ta va yi fika kwihi se loko a mi byetolo kumbe a ni khongeli ni lora se ni profita a ni swi tivi se na mani swi tivanga kumbe nga lana letin'wana okay ayikwa mi profita ni profita me ni konyolori va khamhleka se swi endla ku mo hlamula all right Tshungu MC I xiyini lexi I xichangani okay swi vula Tshungu hileswa swa ku I ntalo wa swilo okay I tshungu ya I tshungu ntalo wa swilo se MC leyi mfambisi okay I mufambisi wa tshungu kumbe vina tshungu ku ri hava chumu loko za ku na tshungu swi vula ku na something kwala okay ni tiva vanhu van'wani va baku gospel ne mara va rhandza ku ngopfu swilo swa xintu why n'wina mi decide ku ba gospel xivutiso xa mina ni ringeta ku vula ku ba gospel a swi vuli ku munhu u pfumela ka Xikwembu swa endleka ku ri timhaka ta ku ni vona nga ku hi yona ni nga endla ku mali hi yona ni vula ku why mi decide ku ni lava ku ba gospel gospel ni rhandza ku tirhisa yona hi mhaka ku ni rhandza ku khota ngopfu swa le Bibeleni ivi ni swi tlhantlha voice ya n'wina ya nyamalala gospel ni rhandzela ku ni khota nyana swa le Bibeleni ivi ni kota ku swi tlhantlha laya ndzeni ka tinsimu na ku loko ni za ni tirhise ngo gospel ku na mina le ka tlhelo ra gospel okay that's why ni rhandzela yona ni lava ku khoma ndzumi ku humelela yini na khoma ntsumi ya katika kuna misa n'wana va ku Jacob loko Xikwembu xi nga lava ku nkatekisa azaku no na ku ikhoma iza kahle yena u ikhomini iza unkatekisa ekani se na mina lava ku ikhoma iza yini katekisa ekani ka swilo leswi ni swi lavaka leswaku loko swilo se swi ri ku tikeni no la ku ikhoma ku yini katekisa enkani hayi leswa swo yini enkani okay album leyi mi tirha na vo mani yani tirhe na vanhu vo tala as ni rhandza ngopfu ku tirha na vanhu vo tala ku na Foster ku tirha na Tshungu hi ku ya hi vito okay ku na Foster Manganyi ku va na CIC Makhaveli va bata xigaza mara nga ku va nghenele nyana ka gospel okay ku va lava va team ya mina ku na Hlamalani Baloyi Rolani Mathosi ku na van'wani va nga joina vongo Elizzy Makhasa na van'wani nga va hoxa va ni hlavele ngoma yin'wani I Tiyiso Chauke papa swi loko hi va rivela okay khanyisa novela Bongani Manganyi va tele computer hlapa vo tala na NM Shy the poetry okay avo va tele ho pa hi rivala swa fita se loko mi kha mi tirha na Tshungu lowu hi ku vanhu lava va tele n'wina va mi kha mi tirha yini or mo rhumela n'wina okay ni nga vulavula ngopfu na hi track leya Miringo ya Misava loko ni ntlamba ni te ni navela ku ti voice ku va leti ta ku tiva na mambarambara nyana se ni ku I mani loyi ni nga kuma voice ya laya that's why la ni featuring CIC Makhavela an lava voice liya yoyi bonganyana laya ya mambarambara se loko ni lava munhu ni rhanga ni yingisa ku voice leyi yi nga fitaka okay mo ni vutisa hi lava mi nga ku vuleni kumbe va featuring ne me va mi kha mi va kuma ku hi vana loko hi record a hi ri Joni se ni va kumeni a Joni
Okay. No va fonela vo fana foster manganye tara ngopfu swin'we se no va byela ku hayi sweswi nkarhi wo ku hi tirha swa so na so lava swa so na so va endlisa swo swi lavisaka swona. Okay, loko mo kha mi tlakusanyana voice mi tikeliwa ngopfu hi yini ka social music? Ya ka ti-album ta mina a ndzi tshama ni humesa ni nga hlangani na challenge. A swi lava ku ni hlamarisa ka leyi loko yi recorda yi hela before December lembe leri nga hela loko hi hela ku nga nghenelelangi swo tikanyana ivi ni bye vahlaleri va mina ku hi lembe leri ingaku hi katekini kasi hi ta fika ku humelela mistake album yi hele ku recordiwa hinkwaswo ku xota ku mixiwa va raba project mistake hinkwayo maloyiwa ya ni believe ku munhu ka nga loyiwi se mara ni vula ku swangu swa nyanya na mina kambe ne and swa ndle kha loyiwa mara tirabeki ta tinsimu simbonga ku ncini xi endla ku kumbana ku tikeliwa loko ni tshemba ku swi endlela ku mnduka siku loko ni advise un'wana ta va ni advise from experience. Okay. Loko ni byela munhu ku tiyisela swa so ta swi hlula ku ri ku na mina swi hluleni mi le ku akeni ka matimu lama nga ta motivate vanhu va mundzuku siku rin'wana. ni swi twisisa ngopfu sweswo mo ni nga hazi ni yisa mahlweni i yini mi xi twaku mara leswi swa ni fambela ka timhaka leta music a ni se tshama swi ni nyika problem lexi mi tsakisaka ngopfu? Na ni tsakisiwa hi ku loko ni hleketa tinsimu ya ni hleketa leswa swa ku ni heta ni nandziheliwa hi ku xi lexi ni lavaka ku xi endla hi leswi ivi loko ni lava vanhu ku va nghena va tlhela va fika va endla leswi a ni swi lavisa hi swona kumbe a ni swi tsakelisa hi swona. So aka sayiti ra music ni tsakisiwa hi sweswo ku loko ni ntlamba nchumu xi fika xi va taniya and then a vayingiseli va tlhela va fika va xi tsakela swinene. Okay, ku na munhu a nga ku hi voneni u na tavern u la ku mi rhamba mi ta perform and ba gospel mi nga ku yini ka yena? No, me a na problem ku ni yi ko hlayanyana the Twins Place ni yini na le Apal ni yini so a na problem va hi rhamba hi ya perform. I'm na problem na swi swo ka Hayi mina hayi futhi ani avanyisi ko va ku kuna track yin'wana kwala ya ni tsakisanyana ve ri hlawutela tiyiso ti vuya ngopfu kwalano. Hlawutela tiyiso track 11 ya ri vulavula hi yini ma nga hi byela nyana hi nge se pfala? Ngoma leyi ma vona yi i mfundhisi a chumayelako a kombisa ku masiku lama loko ku ri nyikwini vutlhari hi Xikwembu loko se ni tirhisa vutlhari lebyi ni sungula ku lavisisa ni kuma leswaku hi ku rhandza ka mina a ni ta ku loko swi endleka vufundhisi na vubixop kumbe vurhangeri byi nga vi kona mara hi ku swi nga onha a swi vi kona ku ta hambanyiseka lavakulu na lavatsongo. So mara loko ni langusini ni kume ku tikereke hi to ti onhaka mindyangu hi mhaka ku vuprofita na vufundhisi a va ha lunghisi ku ri ku swi leswi vuloyi byi sunguli khale na misava mara vanhu va khale a va hanya swinene vuloyi byi ri kona va maka mindyangu mara masiku lama a swa ha humeleli mara swi onhaka ngopfu kusuka kerekeni loko hi swi langusini. Okay, loko ni chekini lawani ne tinsimu ta n'wina mi ti composer swi kha swi suka bibeleni ho yi hlawutela no yi hlawutela swa endla ku loko munhu a kha chumayela mi sungula ku n'wi sola ku loyi a nga chumayeli swona loyi a ni se na n'wina va mi kha mi yi tiva bibele hi ku yi hlawutela? No, a ni soli ni dyondza xin'wana from ka swona hambi o va a nga hi hlawuteli swona mara loko xilo munhu a xi vula hi ndlela ya wrong loko mo yingisela swi va swi na meaning a hehleni ka swona swi nga endla kwala a nga fika a rheta kona mara loko mi yingisela swi mi nyika meaning ya ku loko n'wi mo chela input swi ta ku yini laya ka swona. Ku ri ni chela swa kahle aka leswa swa wrong hi mihleketo swi endla ku ni va ni dyondze something. Ni rhandza ku ri loko ni endla ti-interview kumbe hayi ti-interview xilo xin'wana na xin'wana lexi ni xi endlaku na ma-composer ma tinsimu everything a ni tirhisi fomula leswa swa ku hi boheka ku rhanga hi yini ivi hi tela yini. Se na ku mi vutisa xivutiso xin'wana hi ku ya hi order a xi fanele xi ri masunguleni hi n'wina mani handle ka leswi a tshungu MC vito ra n'wina leri nga pasini? Okay, vito ra mina hi mina Matimu Clinton.
Okay, Matimu Clinton Tsungu. Yeah. Oh, Tsungu xivongo xa n'wina. Ya Tsungu xivongo. Mina maxaka ka siya ndani. Eish. Ndani nga hemba. Oh, okay. Ku na van'wana va ka siya ndani navo a ni twa ngaku hi vo ntsena va ka Tsungu emisaveni. Alright, why mi nga tirhisanga mavito ma n'wina ma Matimu Clinton? Ni tsakisiwe hi rito kahle ni tsakisiwa hi vito Ntshungu ni tirhise ngopfu Tshungu kusuka hansi vanhu va heta va nga ri tina vito ra mina that's why loko se mi vutisa vito na n'we ya mi rivele mu ku eish ma vona hambi sweswi munhu a fika ni vitana hi vito nkarhi wun'wana na hindza because a ra ha ri kona vanhu va ni vitana hi Tshungu a swa ha ri kona leswa swa vito a na ha swi tini u swi tiva ku ivi mani minkarhi yo tala. Okay, marito ma n'wina mo hetelela ka vanhu lava nga ku hi voneni mi nga vula yini mi nga kombela yini mi nga va byela yini mi nga va lerisa yini? No xo sungula i ku ni khensa ngopfu sapoto swinene aka vanhu ku va kha va kulisa vunanga lebyi bya gospel hi site reri hi nga ku ri endleni and then a khensa ku sapotiwa swinene ngopfu support ya n'wina yi vula swo tala hi sapoteni ku ya mahlweni ni talwa hi tindlela hinkwato tinsimu ta Tshungu MC a hi tinsimu ta ku ti promota ku lwa ka vanhu i tinsimu ta ku la ku maka na ku endlela ku vanhu va va na message na ku dyondza ku vutomi byi ya kwihi na ku swi ku yini va kota ku ti va chavelela so leswi ni nga swi vulaka hi sweswo hi sapoteni swinene ngopfu mi nga hi landzela ni le ka swo tala social media ni kona Tshungu MC ka Facebook ni kona na le ka YouTube yi kona nyana channel ya mi i Tshungu MC channel na kona mi nga nghena mi subscribe ku endlela ku loko hi chela tinsimu na swin'wana na swin'wana mi ta swi kuma na kwala ka channel leyi ya Soul Makam G1 na kona subscribe hani and then mi follow na hina loko hi na swin'wana hi endlela ku mi ta hatla mi swi tiva hi tata kwala ka channel yaleyi. Okay, ni nge se khensa Tshungu ma not done. Anene Why? ni tshame ni swi nwa ndhaku se ni kuma ku a swi fambelani na mina A swi mi endla yini? ni tshame ni phungela leswa ku van'wani ve ri ku endla mbhamba ni nwa byala ni dye xinkwa xin'wana xa brown ntsena se byi ni endla swin'wana ni vhele ka vuton'wini bya mina hayi a swi fambelani na mina leswi se since nkarhi walowa le ndhaku leyi a ndzhaka vo 2010 hayi ni na vanghana va nwa byala a ni na problem hi munhu loko a endla swin'wana na loko munhu a ni rhuma ku famba xa byala na yena xava mara me a nini. Okay, ni khensile swinene. Ku khensa mina Jiwani. Inkomu.